cultural identity of Turun na. Lapen ako. Turun na. Yang tisok ia pot alang itu mahal na itu sikimo pon no. Kasi kadu ko ilu tu malam tu mahal kasi sikimo dia sai. Cepat lagi apaan minit di siapaan ilu tu kadu ko condolence abang le bipon iglo na nasila minit isi lilipak cengmon po. Kerai kom phuber khe phan lok ka chipaduk karlitang atau phan ansi pini labang suka cikimu amelur kai pontang lo jedum ka cinghon lang ferison wiso terang akong chun banga hinpet Lalu 2016 naning kan si langfer isu nim sote ran amhang pathek lo aso ko pathek on agenda gila lo rat ajoini lapen rada farman lason matha pobesik ni langfer angkang alo nitung kado wir isu jang celang si kun anbang ki anti social pencing lo lah kado we apni ben pajok ji phansi nitung aso asong ke apni lo amhang pathek lo lapen pining an ke nitung kingdeng soksian lo Kasi rasu katalon pon itu bangke pilih jasemet ha dikrut pia langsung dan di buku belugar buku hadak sini tumbang kado we ini po hadak si ratsai tame isi social pelo cleanliness awareness manggupo karang lo dalam tangan ni penon tame langfer kisung apa ni angin litung langfer isung setara masih cara bom lo athi litung cicini langfer ada kisung ke komani abang pu bang pi bang pengedak itu mah kisung kinang pajok dulu lasu kecemat habe na jok dang itu kato kabe ari so jang dorapet pen cepang tangpon ben sipini lasu sai bang kai kita kisung ki boy tum handa ceram ni lapen aku ki bang jerni tang tame jongsi lason khe phan jongsi ka je song lang hidup putih ni tum je song dumji kedam tang hut tame ni tum 24 plus moment pen hut tame itum kai kita je song dundu lapen ke non ki bang ji lah uniform civil ko pun tame ni tum ben ke kai kita kam ki dun lang feri sun ka teran ten ke Kalau kebang jelang elaran ni pen, kimi pan kopi Mrs. Pink tu. Lalu, kimi non jasemet ke lalu, jadi tu hekpon lo, langfer angkang det kali, kapre ka hawar long ta, jadi tu non kimi ke bang, ausumar tu, trust ke bang, lagi tonang ji. Aku langsung kapang tonji pan ke api putum, social organization ke kle matum det kali, api putum mata, langsung lu bang keceri pon donang ji. Akhir dong si kimi tu dong si non pini, trust hai ke ben dong si, jum ulu putih, mau ke bang ji ki. Mau ke banjir obi, baik itu lah karbeng long apa lagi kapten bimi asumsi cuman masih pini itu dak sports activities saya tu badminton kapatu saya tu football tu lahai hormu long le obi kimi tung bang nang ko dak masih participate nang ko athi lahai opera nakhin hormu chulu putih lagi mau fit a generation of hanga khino thetan